हेलो फ्रेंड्स मैम की हल्लक अनौब वीडियो अमु पुरक लाक्सरी ngasi वीडियो सिदने मैम यूट्यूब की अरोत पर सेटिंग निपान तक मैम दे शेयर तौजगे डेली यूज की दबक्ति आपना कानगनी ngasi वीडियो से लोफक्ते एंगबियो मैम अदुदि हम ngasi वीडियो से मतम मैम मंगहन बिदा हौरसिने को हौद्रि ममंग दे एंगबिरि बिसिना ओपन नमक्ता रिक्वेस्ट नि चैनल से बाजु सब्सक्राइब तौबिदर ओरगदे प्लीज सब्सक्राइब तौबियो बेल आइकन दम ऑल थंबियो मतुंग सो मैम की दमक्ता सुम सुम कानगदम इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम सुम ट्रिक एंड टिप्स की वीडियो अपलोड तौजरके मैम अदुदि ngasi वीडियो से हौरसिको मैम स्टेप बाय स्टेप खंगमिनसे अदुगिदमक्ता आई सिनाउ पुनमक्ता खंगनजगे अदुगिदमक्ता आई यूट्यूब से ओपन तौरगे अहानबा यूट्यूब से ओपन तौरे अदुसिदा आई खोई मणिपुर सोंग अमा डायरेक्ट आई सिदा सर्च तौरगे लाइजरेबको यूट्यूब सिदाको अदो अइना मयामदा खंगनिंगिसि कैनो हाय मतमदि खोइना कैगुम्बा मूवी अमा एंगमे फिल्म एंगमेबको फिल्म ओइगेरा मूवी ओइगेरा एनी सीरीज नम ओइगेरा खोइना यूट्यूब सिदे एंगमेबको अदि खोइना कनागुम्बा इमानमदो ओइगेरा इमानमेमदि खोइना थानिंगेबा सिगी वीडियो सि बाइ नंगसु येंगो सिगी पार्ट सिगी मिनट तगी सि फजैयना अदु खोइना कैगुम्बा मंगोंदा था मतमददि वीडियो सि डायरेक्ट मकोक्तगी हौरकनी दुना मैम माने इनिंगबा तारगदि लिंक सिदा चंगगा अदु मंगोंदा खोइना डायरेक्ट थाबा मतमदनि खोइना एग्जैक्ट मिनट तो सिदा उरिबा मिनट सि 1.08 सेकेंड हाइजे सिदागी मंगोंदा वीडियो सि प्ले तौहनबि यायबा एनी नखोइना मिनट अमदगी प्ले तौहनबि यागने अदु करम तौहनगनि अदुगी ट्रिक तुने इनि मैम दे खंगन जगह सि मैम ज्ञान ताबिरमनि तारगदरगा सो आई हल्लगा अनि हंजगे मैम हाइबिदि खोइना कैगुम्बा मूवी एम एंगेममेबको अदो अइना मंगोंदा डायरेक्ट हाइनिंगिसि सिगी मिनट सिदागी भाई येंगोय अदु मंगोंदा अदुम चिंगथोक चिंगजिन माने येंगबदा अदु मतम मांगनि दुर मैम अदु खोइना डायरेक्ट मंगोंदा सिगी ट्रिक सि यूज तौरगा था मतमदि खोइना एंगहन्निंगिबा मिनट तु मैम अदुदगी मसान ऑटोमेटिक वीडियो सि प्ले ओइरकनेबा अदु कमेंट तौगनि अदुगिदमक्ति इसिनाउ पुन्नमना सिगी शेयर गे आइकॉन से क्लिक तौबिरो अदु सि कॉपी लिंक सि कॉपी तौबिरो अदु सुमनि खोइगी थानिंगिबा इमानबगी व्हाट्सएप तो चंगबिरोबा अदु सिदा इचंगगे अदु सुमे तौरगे अदु सिदा सेंड खोइ लिंक कॉपी तौरगे सि सेंड तौनाइदमक्ता अदु सिदा मैम कैदौगन हाय मतमदा अहनबदा सिगी क्वेश्चन सुमना कोमा सि मैम सिगी सि तौबिरो आई साइड स्क्रीन दसु हनगे मैम अदुगा सिगी खोइगी टी एन इबिरोबा सुमनको अदु मुन्ने एंगबियो अदु सिदा इन तौरिबसि मैम न फॉलो तौबियो अदुम सिगी से अमुक एड तौबिरो अदि खो हजिकि लेहौरिबा मिनट तु क्यानो मैम सिदा 1.08 नत्रो अदु आई सिदा 1 इरगे बको मैम अदुगा सिदा 1 सि मतुंग एम इरगे अदुगा सेकेंड न क्यानो 0 08 निको अदुगी दमक्ता सिदा मिनट इरे एम इरा मतुंग 0 8 इरो अदुगा एस इबिरो मैमना अदु सि लोयरे खोइ की थबक अदु सि इमानम सि सुमे सेंड तौबिरो मैमना अदु माना एंगनिंगबा तारगदि सिगी खोइना एंगहनिंगे मिनट तु डायरेक्ट अदुदगी मसान ऑटोमेटिक वीडियो सि प्ले तौरकनेबा आई संगसु एंगहनजगे अदुगी दमक्ता इसे क्लिक तौरगेबा मैम देंगो सिदा डायरेक्ट लाएको 0 1.08 सेकेंड सिदा मैम वीडियो सि इन मोन थाखिबसि हल्लगा तो इसंग एंगहनजगे सिदा एंगो मैम सिदा इसंगे डायरेक्ट सिदगी मफम सिदगी लाएको सियोरगदि खोइना कनागोमदा एंगहनिंगे सिन दु मसान अदुम ऑटोमेटिक अदुम माना फंगने दुन मैम माना सिंगथोक सिंगजिन तौबगी मथौ सुता रोय एंगहनिंगे मिनट तुदगी डायरेक्ट एंगबे यारनी सिनि मैम की दमक्ति amna कानगदबगा यूट्यूब की अहानबा ट्रिक सि मैम यारिम खो मैम खान बियो शेयर तौबियो से अयामबना खंगनरम खिरोय खंगबा यावरगदि सुम कमेंट दो साइबिरा उ खंगदब सिंग दसो दुम कमेंट अममतंग तौबिरो मैम सि मैम की दमक्ति amna कानगनि मैम अहानबा सि मैम कोने कनागोमदा लिंक था मतमदे एंगहनिंगे मिनट तुदगी डायरेक्ट मंगोंदे एंगहनबा यायबा सिनि मैम अहानबा सि वीडियो से पामलगदि वीडियो से लाइक तौबिदिरि सि नौ पुनमना लाइक तौबियो मैम अदुदि अनी सुबसे अमक खंगमिनसि अदुगी दमक्ता वीडियो सिदा एफेक्टंग एंगबियो मैम अदु मैम अनी सुबसे अमक खंगमिनसि अदुगी दमक्ता एंगोंदा एप्लीकेशन अमा यावरिबा अदुम यूट्यूब कुमनि मैम सि पामलगदि मैम सिगी डायरेक्ट लिंक दो आई व्हाट्सएप ग्रुप ता अमसुंग चैनल दा मैम दे शेयर तौजरके यूट्यूब की कमेंट दे मैम दे शेयर तौजरकबा ngमोय मैम न वरौबिरोय सि पामलगदि मैम न सि अदुम प्ले स्टोर दसु फंगमनि एनी न खोइना करम एप हाइदि यूट्यूब की मतंग दे खोइगी बैकग्राउंड द वीडियो प्ले तौबदु मैम आई मैम दसु प्ले तौरे हंजगे अदुगी दमक्ता इसे सर्च आइकॉन से क्लिक तौरगे अदु सिदा आई मणिपुरी song ana मैम सर्च तौरे को अदु सि सर्च बासे क्लिक तौरगे अदु सि अहानबगी song से हजिक प्ले तौगे भाई फेतंग आइबियो मैमना अदु मैम सिदा आइना वीडियो से हजिक प्ले तौरे बको सिदा अंगो अदुगा सिदागी पॉप अप आइज मैम से क्लिक तौगेबा अदु से क्लिक तौर मतुंग दा इसी बैक चटकेबा सि कइनो आइना हाइनिंग से अंग मैम ने एंगबियो सुमने एनी मफम देखो ने स्क्रीन सिदाने सुम थंबे यागने मैम सि वीडियो से अंगो आई सुमन थंबेको अदु सिदा आइना व्हाट्सएप से यूज तौनिंग मना त कनागुमा अदुम चैट तौनिंगबा अदुगा फेसबुक एंगनिंगबो ओरगसु सिदा अदुम आइना एनी खोइना थाबो अतै सु तौबे यागने सुमना वीडियो से एंगने मैम सिने इन मैम दा हाइनिंग सि मैम सि मैम की दमक्ति amna कानगदरा खल्ले अदु सि कमेंट तौगने हाइबदु मैम न सिगी एप्लीकेशन जे प्ले स्टोर दगे अदुम डाउनलोड तौबिरो
aduga yam line adun sumana use tawbiyo bana khoi su kana gumam ga chat tawna WhatsApp sida sumana video engning ba ai sai taning bo ga de movie engning bo ga sumana adum sin na biya ga ne noina phone se si adum khoi na pi hanning ba chaw hanning ba adum khut si matung ina sumana adum sane ni thamning wa phom na adum thambiya ga ni si myam da ki namakte amna kana ga ne adu sigi application link du direct pam na ga di si naw myam da ne ai ngonda adum WhatsApp group ta lakpiyo direct adu dai link du share taw jarakena sana adum YouTube da adum search tawbiyo ba khoi YouTube ki background play adu ada kai gumam iraga myam dum fangani si myam gi damakti amna kana gadra khalle adi chat tawn tawn sumna na khona play song taning ba taraga di adu isi naw myam na si kai gumi khona taba loiraga na si lauthoning ba taraga du myam su khangna ramgani adu sumna sing thara sumna dum se kat tawan go ba si loire myam sini myam ani suba si adudi myam ahum suba se makhangmina sa adu gi damakti khoi gi YouTube si di khona sang ba gane myam sida masana dum video si auto play tawrok pi yawi ko myam sumni khona sang masana sini khoi gi internet si yamna thuna slow helle ba aduna si masana auto pe video play tawrok ba adu comment off tawgane adu gi damakti si naw punna mana profile icon se click tawbiro adu setting se sangbiro adu si general se lakpiro adu sidane playback in fit size myam click tawbiro si always on the lerangmani adu myam si off tawbiro ba adu aragadi khona YouTube se sang masan automatic sida video jik play tarok padu sound thok traga su si tawra aroi be sini khoi internet to su khara save orani thuna loi be myam loi roi sini myam ahum su base adu myam mari su base ma khangmin na si adu ki damakti sina upun namani YouTube se open tawbiro mari su base kai matang do hamadam dikhoni YouTube sida eng myam sida search tawba pun ma history si su u fangi ko adi khoni eng ki ba YouTube ki history punna maktuna sidi khoni karam ba video eng have sida ina hojik manipur song am eng ki su ure ko adu kai gum khoni sida u hanning da ba taragadi kana gum bam hoi YouTube si eng ba tam da sida history punna maktu mana khangam mi durma kai kai eng am have si adu kai gum eng hanning da ba hai tawning ba taragadi sige settings follow to bi am kana gani profile kon se click to biro setting se sang biro adu isi naw myam sida manage all history aisa click to biro bikone off to biya gane ba off to raga sas to raga seng hanjage u de do adu ki damakti si control aisa click to biro isi naw myam na se click to ro matung di khone kari setting to gane have do effect ngai biyo ngai boy ne video sub like to biya adu sida turn off ane ausi myam si ki toggle si setting cha adu si pause hai si myam na click to biro ba si ajik loi re ko adu si god it as click to biro adu sai back chat lage adu sidagi ai kai gumba ma sas to rage ko sidagi ai haujik sas to rage Manipuri film mana sasta ore ko myam adu si sasta urage sidai onjik thoge ko myam adu sidai play tawge ba adu film sa ure ko adu sidai onjik back chat lage ko adu sidagi 1 minute se bhauja ina sasta ukib du sidai yaw de abdu myam sidai yaw dire ko myam manipuri song khakte na ina manipuri film ikib du se thok dire ko hane gakten thoi do aduga sida history da su yenga se bisi profile ge sang hauji yeng kib du sida su u fang dire ko myam aina hauji yeng gi movie do kai gum ko ji su mana hai tawning ba off tawning ba tara ge hauji ki setting du follow to bi yam kana gani sigi mari su basi su isinau singi da makta myam du su yaram ko khan bi share to biyo adu myam manga su basi am khangmina si khona numit chupa mi khona YouTube sida video engning ba tara ge sigi settings myam na to biyo ba adu ki da makta isinau pun namani YouTube se open to biro profile kon se click to biro setting se sang biro adu sida video quality preference size myam na se click to biro ba adu sigi video quality on wifi na leire ko adu sida ahan bagi si makhai sida kaiso sokpi ron myam na sigi ahan bagi si video quality on mobile network ai adu sigi data saver se myam na thambiyo ba si ora ga dikhona numit supam YouTube sida video anga ga sui khoi gi net to thuna loi bedu loi roi numit supam video eng biya ni sisu myam gi damakte amna kana gani yarim ko myam su khan bi share to biyo adu myam taruk su base ma khangmi na se adu gi damakte isi na upun namak na ne hallage ko YouTube se open to biyo khoi YouTube sida angang nu bina kai gomba dum nak dai ti yeng bata ra ga sigi setting si on to biyo bi khoi angang nu bidu na katukaran gi video ma khoi da katukaran gi video ma khoi na thengna da ngai damakte myam YouTube sidi khoi katukaran gi ang haida video lakpado adu ma khoi angang nu bidu na yeng dena ba u dena ba gi damakte sigi setting si myam na on to biyo adu gi damakte isi na upun na profile kon se click to biro setting se chang biro adu si general se lakpiro adu se restricted mode ai si myam sigi toggle si myam off le rangmani si on to biyo si oraga di khoi ga anga no mina video eng matam di khoi gi YouTube sida save orani katukaran gi video ma khoi na eng mangam maroi ma khoi da uba fangaroi ba sigi toggle si on tawra thambiyo bi si naw myam na hojiki di off tawrage sini myam taruk suba se adu tares suba se ma khangmina se adu ki damak di khoi na any video ama myam sida enge ba ko YouTube sidi khoi angang no biga video ama eng minnare samna isi gi video sa jik play tawge ba fetang ai bi si play tawre sidi khoi angang no biga video si enge ba ko adu angang no bi sina dum phone si screen sina adu nak lai dai touch taw da number dum disturb oi ba tara ga disi setting je changbiro setting je changmo adu sida lock screen ani ausi myam na suma lock to biyo ba
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯕꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇ ꯅꯝꯕꯗꯨ ꯅꯝꯃꯔꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯦꯞꯇꯨ ꯑꯟꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯣꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯇꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯇꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ sida magi video ama YouTube se changa reels ama yenge ma'am short video ama ko adu sida ina haining si kaino hai matam dikho na magi English video si khona Hindi dana ta ate ate lon de khona translate to haning bata ga hai dikho na English to Hindi da lon han bi ai ba adu ki damakti sina upun na kai dawgani 3 dot check click to biro adu sida audio track ai si ma'am se click to biro sida Hindi si yarung gani Manipur di khangdi yaubra yaudabra Manipur de hojik yaude adu Hindi se click to bi khoi English lon du si Hindi da lola kane ma'am sisu ma'am gi damakti amna kana gani khone any English video amgi audio du Hindi देखो ना लोन हनिंग बता रहा है किसी की सेटिंग से तो भी से चंगबीरो ऐसे ऑडियो ट्रैक से चंगबीरो अदु न होना अपाम बल लैंग्वेज से चूज तो भी बस इसमें हम गिनवक्ति हमने काना गरी निपान सो बसे अदु ते हम गसी की वीडियो से कोई स्वाद लो सन्नबत और से मतुंग अब की वीडियो ngai मिन से मतुंग से मैं हम गिनवक्ति सुम सुम काना गदब इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम सुट एंड टिप्स की वीडियो अपलोड तो जर के अदु ते मैं हम गसी की वीडियो से स्वाद लो संदर के मतुंग अब की वीडियो ngai मिन से गुड बाय